اگر اخ خاتون اگر اخ موج یا اخ بین یہ پنی جسمچ خوبصورتی یہ نمائش صرف یت بنیاد پہ کر پنس بس سن خاطر پنس خاندان سن خاطر تو اس ماجہ ہز خوبصورتی ام سن زیب و زینت یہ قابل تعریف اگر پنس بچس خاطر کر کہ مے پنس بچس ہاؤن لیکن یہ حسنچ نمائش جسمچ نمائش اگر تہ دنیا ہاؤن خاطر آس تو یہ ایت خطرناک بڑ بیمار امس ماجہ خاطر یا امس بینہ خاطر بنان یم ست پتہ خاندانس اندر فساد پود گژھان دکھاوا خاطر لوکن ہاؤن خاطر غیر محرمن مردن ہاؤن خاطر پنی جسمچ نمائش کریں پنی خوبصورتی ہند اظہار کرن تو پھر یاد رکھے اس نمائش تہ اس خوبصورتی اکس خاتون خاطر وبال بنان اور ام ست معاشرس مز غلط اثر پیوان